Yo men legend, mwen vi d'amour men. Mwen bezon ti femme pou m'damour men. Shit men, sa mi chap di la men. Ki ba la mwa pale la men? Oh, koman sa ki ba l'amour men? Mwen sa men, bezon ti femme pou m'damour men. Shit men, paske l'amour pa existe men. Oh, koman fe l'amour ba existe men? Shit. So illusion men. La mwa pale l'amour men. Mba d'akwa avon men. Kon ba d'akwa avem la? Mwen vi d'amour men, wap di l'amour ba existe men. Yo bode mba katande le moun ap pale de ba l'amour sa devan men. Kom si ou men mou ba d'amour. Yo msege men. Koman d'amour? Ki ba d'amour ap pale la men? Yo, lò kon ti femme ou d'amour men, ou ren men. Yo, se paske mpa kwen nan sa men. Ki sa? Yo, men sak pase men. De moun ka toujou mette tet yo uni tet yo pou yo fon bagay men. Men sa pa vle di se l'am gen pou sa men. Oui, c'est l'amour. Ok. C'est gentil. C'est une belle femme. Hip, mademoiselle. Hip, chérie. C'est mamie. Men mwen jen gason rele ya. Est-ce que je suis un bon amour, monsieur? Comment vraiment passer là? Nou men jen gason bonay, nou sou moun pase, zet pase nou. Comment ça se fait? A ma téléphone n'est tombé, men. Mese, kade histwa mese? Som nan fe misye wot. E pi misye pousuiv som nan li pon telefon la pote l bay som nan anko. Mese, le nek d'amou ve. En tout ka, bon, son gaz moun de fe mba nan sityasyon sa va pa. Mademoiselle. Ou men encore? Met nou fè. Ted. Bagay tasyon kwa telefon nan. Mwen vre bali. La fè moun. Sa mta fè la nan kasa. Oblige toune. Ma kwa jave nan pou. Bon, sista, pou te kon sa? Men fwe ou bagay mwen te al achete? Pou ki sa? Se pi le tan, pou toujou de fye pou dem, pa kon sa ki fe sa non? Men, koman ki pou dwe ya? Se pa de chèche m pa chèche non? Men fwe ou men mwen ou chèche m nan? M chèche ou, m rele ou, m baka jen. M rele? M de apel pa bon non? Mba we apel make non? Oh, verifiye pou we. Woy? Ouais. Fok telefon nou perdi, fok pa we telefon nou. Se na chok machin nan tout peyi. Kote m lage telefon mwen la? Mademoiselle. Ou men encore?